Amen. Mukomere ura mpasiteri amashi. Makofi mazuri kwa mchungaji. Abari bifuza kujamo nanje ndimo. Wale wanaotamani kwenda yeye ni miongoni. Ariko numvisha ifaranga ntazo nzobona. Nimesikia pesa sitapata. None nta muntu wa free muza mujana ku mwaka. Je, kuna mtu ambaye anaenda for free? Nzishuri ya kabiri wenda ariko alipe mara ya pili angalau. Ariko nzojayo. Lakini ataenda. Nanje ahantu nzoshika ngatinda. Mahali ambapo nitakawia ni nkahatatu. Ni kama sehemu 3. Ahantu ku Kagezi Elia yashinjiye abahanuzi ba Bale na Asheri. Pale kwa mtu ambayo Elia aliwaua wale manabii. Niba ako Kagezi kakibamo amazi. Ikiwa mto huo zihagira. Ataji. Tuzamuri Imana icyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Hallelujah. Amen. Bwana sifiwe. Aha kabiri uzoncisha ino mara ya pili uzoncisha muri bino bihugu bindi muri Misiri. Utanipitisha Misiri. Zagera mu cyumba Petero nitafika kwa chumba ambapo abera bataramiyemo bategereje ari muri gereza. Ambapo waliombea mtu akiwa katika chumba bariko bahudumira bumva Petero arakomanza. Chumba kile ambacho walikuwa wanaendelea kuomba wakasikia Petero. Sinzinjira naje nzokomanga gusa. Yeye pia hata ingia atabisha tu. Zamakomanga ni barabaza harimo bazonkingura batabayemo. Atabisha genda ariko gusa nkomanga. Itakuwa watu ndani ama wasipo mimi nitabisha. Ako kantu zampagera kumva. Huwa nahisi furaha. Ndanyuswe. Bwana sifiwe. Aha gatatu. Sehemu ya 3. Zanifuza kugera muri Antiokia y'PCD. Anatamani kufika Antiokia PCD. Paulo yatoye urugenzi. Mahali Paulo alisimama mara ya kwanza. Aja gucapa injili. Akaenda kuhubiri injili. Nubwo bamugwanyisha. Hata kama alipiganishwa. Urugenzi rwa mbere. Lakini safari yake ya kwanza. Yagiye magiye kuvuga ubutumwa. Safari ya kwanza akienda kuhubiri. Ashoreranye na Baranaba. Akiwa na Barnaba. Barabangira ngo bamabicaza inyuma. Wamewaketisha huko nyuma. Babasuzuguza ijisho. Wakawadharau. Nanje hari ahantu nigeze kuja mu butumwa. Kuna mahali aliwahi enda. Banyicaza inyuma. Wakamketisha nyuma. Atafika pande hiyo. Tuzamuri Imana icyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Hallelujah. Amen. Tugiye kwinjira rero mu gitaramo. Tunataka kuendelea kuomba. Aya masaha yageze hano umuntu avuze iminota 5. Kwa masaha akizungumza dakika 5 amezidisha. None basi banyongoreye ngo hari umumama w'umunyakenya ngo wazanye umwana bamusengera. Kuna mama Mkenya amekuja na mtoto wa kuombewa. Naza ari we duheraho. Wacha akuje tuanze kumwombea. Ibintu bitari bivanga. Kabla mambo mengine kukuja. Aze akuje azana uwo mwana hano akuje na mtoto yake abera bamurambikeho ibiganza watakatifu wamuombe kandi arakira mu izina rya Yesu na atapona kwa jina la Yesu. Siko bimeze arakira. Wanasema anaitwa Mama Gift. Mama Gift. Mama Gift ako wapi? Ikiwa Mama Gift yuko hapa ugashobora kuba tarazi. Maybe hajakuja. Naza baratubwira. Akikuja kandi niba tanaje aho ari imbaraga z'Imana zimugereho. Na hata asipokuja nguvu za Mungu zifike kwake. Uwo mwana akiri. Mtoto huyo apone. Kuko icyangombwa sukuzana icyangombwa nuguki. Kwa sababu si lazima akuje hapa lakini ni lazima mtoto apone. Mana mu izina rya Yesu. Baba katika jina la Yesu. Ugera kuraho tutabasha kugera. Unafika mahala wishire mu buzima bw'uyu mwana. Ingia katika maisha ya mtoto. Ubashe kumukiza. Ponye abe muzima. Akuwe mzima. Mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Turanga. Bizima. Bizima. Pastor Rugondera atubabarire. Pastor Rugondera atuye radhi. Hazabu muziki ukubita ukumva nyine urafasha. Kuna vile wakicheza keyboard unasikia
abacuranzi iyo bakomeje guhinduranya cyane wakibadilishana sana tuzatubura ikirari siko bimeze tunakosa mwelekeo none muvyihanganire mwampaye ngo nyobora kuwe radi mutuye radi Bizima aje kuri sente Bizima ingie kwenye keyboard araza kumuheza wabo atakuja kumpatia nafasi mbabarira papa ndakugurira soda ahubwo uniwie radhi nitakubaia soda ureke Bizima aje kuri senti kandi amasaha azagera akompanyema yo gusimbuka igashira masaa hii hakuna kuruka hakajaho baze gusa guhudumisha ni bezi tu na kufuatilia mambo Bizima ugiye gucuranga nta wawe usimbuka no guhudumisha hakuna mtu wa kuruka ni kuomba ahasigaye basi Imana ikora icyo ishatse Mungu afanye kila anachotaka curanga mutambuke Baba
abadayimu.
Bwana Yesu asifiwe. Bambwiye ko Nimeambiwa vuye kubaza amasaha barambwira ngo turasoza saa 2 zuzuye. Tutamatisha saa 2. Dusigaranye iminota 14. Dakika 10 na ngapi? Bwana asifiwe. None baje kunyongorera barambwira ngo wa mwana yabonetse. Mutuze. Tabwo ari wa wundi wabuze muze mureka uko mamashi mutaru. Nuwo twari ko dushaka ngo tumusengere. Mudasohoka. Mutaje hanze mukavuga ngo guyereka yahanuye ngo umwana yabonetse. Oya. Ni wa wundi ngo Mama Gift baje gusanga ari umunyamurenge ntabwo ari umunyakenya. Impamvu atari ko yumva bari ko bavugaga ngo ni umukenya kandi we si umukenya. Ari yule mtoto ambaye tulikuwa tunahitaji kuombea amepatikana. Kira kwizera umwana arakira. Uamini mtoto atakuwa. Tuwe nkabazamura haleluya nitumara. Tushauti haleluya. Iminota isigaye. Kwa dakika zinazosalia. Turayibzina tuyinoze bishop atusabira umugisha dutaha. Vizuri sana. Siko bimeze? Yes. Saa 2 zuzuye nizo yambwiye sindenzaho ni dakika. Hata pitisha hata dakika moja. Niko bimeze. Abe niyo tuzoba tugiye kubonana na Elia turamubwira ngo abaritse. Hata kama tutakuwa karibu kuonana na Elia amasaha tugomba kuyubahiriza. Bavuze ngo muri no weekend harimo ikindi giterane. Umesema weekend hii kuna mutano. Ni vyiza kuko duheza nabandi umutekano. Ni vizuri tuwapatie wengine. Tuzamurira Imana ishubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya! Tongera kandi. Mara tena. Pombera ribasinega. Zamura nawe amaboko hari kimana kweza muri uyu mugoroba. Icyari cyabuze ukagitahana. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya! 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 Atukuza mukombozi. Sawa sawa. Twongere dushamburiye muri haleluya. Tumpe Bwana barate. Harabura minota 2 tumara twamadushye. Dushambulie kwa jina la Yesu. 10 turama tuyibzina ya mishira yose. Zamura amaboko heke. Bwana utukufu. Ngoma yawe niyogere. Ya bana babantu ya. Ngoma yawe niyogere. Churanga umunota 11 isigaye bigi. Kandi dakika 10 ibiri butundi tuntu ariko indi 10 yose be basi. Dutaha.